reka mbifurize kugira uwa kabiri mwiza cyane. Ikinyamakuru Mundo Deportivo kiti Barcelona na Leganes saa 4 z'ijoro, match rubere Camp Nou. Kiti Camp Nou rero esprit yagarutse, hashize iminsi 101 ikipe ya Barcelona idakinira ku kibuga cyayo. Rero kuri mugora rero irabikina ireba ko ikomeza gushyira pressure ku ikipe ya Madrid yongera kwisigamo amanota 5. Umutoza ku ikesetse mu kiganiro n'abanyamakuru ejo karavuze ko akeneye services za buri mukinyi wese, harimo Griezmann ndetse na Lenglet, mu gihe kandi iyi match rero bukine rero badafite Jordi Alba uri suspended. Anaka ikinyamakuru kandi Mundo Deportivo gikomeza kitwereka ko Levante ndetse na Sevilla banganyije kimwe kuri kimwe nimugoroba, anako kitubwira ko kandi Betis na Granada banganyije ibitego 2-2 kigaruka kuri imikino. Anako kandi kinatwereka imikino bukomeze kuri uyu mugoroba Getafe ndetse na Espanyol reba ko yarwana na zone delegation kareba ko yavayo. Villarreal bwakira ikipe ya Mallorca. Ikinyamakuru Sport nacyo kiraza cyunga muri inkuru kivuga ko Leganes na Barcelona rukina ku isaha 4 z'ijoro, hakaba Barcelona yeruka gukina ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatatu n'ikipe ya Sociedad. Haraciye iminsi myinshi cyane rero 101. Ano kandi ikinyamakuru kikomeza tubwira ko match 14 zose bamaze gukina Camp Nou. Barcelona ikaba itaratsindwa, iki yakoze gusa yanganyije match imwe n'ikipe ya Real Madrid, izindi zose yarakubise kabisa ikipe bwose irabumara. Akaba rero uyu mutoza akaba akeneye buri mukinnyi wese. Ikinyamakuru kandi kinatwibutsa yuko Ter Stegen ageze igihe cyo kongererwa amasezerano rwose mu ikipe ya FC Barcelona. Ikinyamakuru Marca kuri wa kabiri cyo kiragaruka kuri relation itari nziza cyane hagati ya Zidane ndetse na Gareth Bale, akaba kitubwira ati rwose relation yamaze kuba broken, byararangiye. Ati nta chemistry hagati y'abagabo babiri bombi rwose, igisigaye ni ugutandukana. Imvo y'imvano rero ikinyamakuru kugira ngo kibigarukeho akaba ari ejo ndi bakina n'ikipe ya Eibar yaje asimbura akina iminota 29 asimbura Rodrigo. Gareth Bale akaba habwa amabwiriza na Zidane, wabonaga rwose uko amureba nabi cyane. Ibi ngibi rero ikinyamakuru kivuga ati rwose Zidane yabihije match ya 250 ya Gareth Bale. Bale rero akaba yaramaze iminsi akora ngo wimvaga agomba kubanza mu kibuga nyuma yo kwakoraga imyitozo n'ibindi byose, yikanga kana kitwa Rodrigo kabanje mu kibuga, hanyuma umujinya utangira aho ngaho kabisa ku buryo banamubwira kujya kwishyushya ngo yagendaga nta n'ubushake na buke afite. Ikinyamakuru kikatubwira ko rero ibi ngibi kabisa byakagombye kuba bituma Zidane atandukana na Gareth Bale muri sama. Nubwo umwagent we Barnett yamaze gutangaza ko uyu mukiriya we azava mu ikipe ya Madrid ari ukarangije amasezerano. Gareth Bale rero urebye ubundi yishimira gukina ikipe ya Wales, niho hantu ubona asigaye akina football yishimye, mu gihe Madrid byo nta bya football agikina kabisa, mu bana we na Zidane uri hasi. AS yo kuri wa kabiri iragaruka kuri transfer kabisa. Ashraf Hakimi akaba rero yamaze kwinjirirwa n'ikipe ya Bayern Munich ikaba yifuza kumuhemba hagati ya miliyoni 6 na miliyoni 9 z'amayero ku mwaka. Iyi kipe ikamuha garanti yo kumukubita amasezerano y'imyaka 5. Ibisinzi yuko Real Madrid yabyumva kuko aracyafite amasezerano ya Madrid kugera mu mwaka wa 2023. Madrid gusa ikeneye ni kimwe, umuntu ushaka Ashraf Hakimi yishyire miliyoni 30 z'amayero. Ariko si Bayern Munich gusa ikeneye umusore, akaba hanavugwamo ikipe ya Manchester United ndetse n'ikipe ya Inter Domir. AS kandi iragaruka kuri Iker Casillas wamaze gukuramo rwose kandidatire y'umukuru wa Federation y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Espagne, avuga ati rwose nyuma y'abantu bageze kuri 27 bishwe na Covid mu gihugu cya Espagne, ati abantu ntibishimye, ubukungu buri hasi, ubuvuzi bufite ikibazo, igihugu kirababaye. Ati nta mpamvu yo kuza rero mu mupira, nzabanza n'ubutaha rwose ku myaka 39 rero akabaza kuvuga ati nta mpamvu yo kuza kuyobora Federation y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Espagne. La Gazzetta dello Sport yo mu gihugu cy'Ubutaliyani iragaruka kuri CR7 ahubwo yamwise CR31. Akaba rero uyu mugabo amaze gutwara ibikombe 31 muri kariyeri ye rero, hanyuma arongeraho ikindi ku munsi w'ejo. Ni ugutegereza tukareba rero ni muri Coppa Italia finale hagati ya Napoli ndetse n'ikipe ya Juventus. Rero Cristiano akaba ashobora gutwara igikombe cya 32. La Gazzetta dello Sport kandi iragaruka itubwira ko ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 8 kujya kuri 23 z'ukwezi kwa 8 harimo match zigera kuri 26 za Champions League ndetse na Europa League. Akarero kivuga ati rwose harimo kimwe cy'umunani match za Inter ndetse na AS Roma muri Europa, hakazamo kandi match ya Napoli na Juve igomba kubikina kuri 7 ndetse no ku itariki ya 8 zakira Barcelona n'ikipe yo mu France muri kimwe cy'umunani kirangiza cya Champions League. Akaba rero uvuga ati rwose aya makipe azahura n'akazi katoroshye. Ati dore ko na Serie A y'umwaka utaha sezo ya 2020-2021 izatangira kuri 12 z'ukwezi kwa 9. Rero ntago byorohera amakipe rwose, ibintu biri crazy ku mugabane burayi. La Gazzetta dello Sport kandi yatubwira offre y'ubusazi y'ikipe ya Newcastle yamaze guhereza Lazio Roma, ngo Newcastle ikaba yamaze kurekura miliyoni 35 kuri offre mbumbe kabisa mu gihe cy'imyaka 5 kuri Shio Mobile, harimo kumugura 55, harimo ama bonuses ndetse na miliyoni 40 yamuhemba mu gihe cy'imyaka 5, miliyoni 8 kuri buri sezo.
reka rero turebe ibi aho bizerekereza kabisa. C'est une affaire à suivre. Corriere dello Sport yo kuri wa kabiri yo iragaruka ku ikipe kabisa Napoli ivuga ati ni ikipe igora cyane, ikipe ya Juventus. Ati munibuke mu 2014 kabara yitwaye finali idoha ubwo yabaje kuba batsinda penalty 6-5. Murabyuka penalty ya nyuma yatsinzwe na Kalidou Koulibaly. Bavuga ati ikipe rwose ni ikipe ikomeye cyane ya Napoli kabisa, ishobora kuzacalenginga ku munsi w'ejo igatwara Coppa Italia. Finali ni Olimpico i Roma. Reka turinde turebe uburyo ibintu bizagenda. Corriere dello Sport kandi ikaba inagaruka kuri musore Heaven Lozano, akaba atari kubona iminota mu gihe cya Gattuso uri gutoza ikipe ya Napoli. Akaba bivuga ko ku munsi w'ejo kuzahabwa amahirwe yo gukina we na Alan kabisa, bafatanya hariya muri La Mediana bareba ko bashaka ibitego by'ikipe ya Napoli. Ari nako kandi ikinyamakuru Corriere dello Sport kinagaruka kuri Bundesliga. Uyu munsi ikipe ya Bayern Munich n'itsinda Werder Bremen twaye igikombe cya shampiyona cya 8 ikikurikiranya ku ikipe ya Bayern Munich. Corriere di Torino iratubwira ko derby hagati ya Juve na Napoli ikaba ari derby ya Miliki akarutazamu ikipe ya Napoli azabahura n'ikipe ya Juventus, bivuga ko ishobora kuzaba ariyo kipe azakurikizaho gukinira. Ikaba ikipe ya Juve rero yamubona kuri $40 z'amayero. Ikinyamakuru The Sun kiragaruka kuri Michael Arteta, akaba avuga ko rwose yifuza ko ikipe ya Arsenal yeri ku rukundo Pierre-Emerick Aubameyang. Akavuga ko ari responsibility zabo zo gusinya amasezerano ya Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang rero nyuma yuko aganira na Telefoot akayibwira yuko ibintu biri mu ntoki z'ikipe ya Arsenal. Urabona ko Arteta nawe rwose afite confidence y'iki ikipe ye ishobora kuzarangiza deal ya Pierre-Emerick Aubameyang. Ole Gunnar Solskjaer akaba yamaze gushyiraho screen Cannington kabisa, aho bakorera imyitozo rero ngo screen bazaba bareberaho amataktike atandukanye. Screen indahangana na weather hari rwose n'imvura yabiri kugwa, screen zagikomeza ubereke buri kimwe cyose. Akaba rero bariho bazabategurira imikino yabo kurungu kuri Cannington kabisa akoresheje ama screen. The Sun kandi iragaruka ku forma ya Champions League kabisa kuzakina imikino ahantu hamwe kabisa, avuga ko izakinirwa i Lisbon tuzabenya ku munsi w'ejo. Akaba rero iki kinyamakuru kivuga ko kabisa Man City ari match enye zonyine gusa ikitwarira Champions League ya mbere. Isike birashoboka simbizi. The Sun kandi irakomeza twereka ko ikipe Arsenal mu matransfer iri gushaka Messi w'abanya-Iran akaba ari Sardar Azmoun, ikaba ngo yifuza kubinyuza muri Andre Arshavin hanyuma ikareba ko yamubona. Arsenal kandi ikomeje gushaka Thomas Partey w'ikipe ya Atletico Madrid. Binavuga ko Thomas Partey yamaze gusaba Atletico kuba yayivamo. Arsenal kandi ntirava kuri center back w'ikipe ya Reims akaba yitwa Disasi. Akaba rero ibya Upamecano basa nk'aho bari kugenda babivamo ku ikipe ya Arsenal. La Province iki kinyamakuru cyo muri Marseille kikatitubwira ko ikipe ya Marseille iri gushaka Pape Gueye. Uyu mupeti imyaka 21 yakoze ibintu by'agatangaza muri iyi minsi ishize. Kuri 29 z'ukwezi kwa kane nk'uko mubibona kuri Twitter ikipe ya Watford bamaze gutangaza yuko bari basinyishije uyu musore. Uyu muvandimwe byabisigaje kumuregistaringa ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi. Umuvandimwe arangije abinyujije mu agent we Pierre Henry Boris ari nawe umuhagarara no mu mategeko, akaba yarahakana ikipe ya Watford ati ngewe sinzabasinyira, atabantu bangira inama mbi, atabajyana mamanje rwose tibangira inama mbi. Birangije yanze gusinyira ikipe ya Watford, abakaba yabivuyemo. Ubu akaba ari ku isoko arimo ashakishwa cyane ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Marseille nizo ziri imbere mu kumushaka nk'uko ikinyamakuru La Province kibitangaza. Ikinyamakuru L'Equipe kuri wa kabiri kikaba cyandika umutwe w'inkuru kiti uyu ni Leonardo rero directeur y'imikino mu ikipe ya Paris Saint-Germain afite akazi gakomeye cyane ko kubaka ikipe akayishyira ku murongo. Mezami ntago bimworoheye. Hari Cavani, Thiago Silva, Maxime Choupo-Moting abangaba confirmed deal bazasohoka muri ikipe ya Paris Saint-Germain muri Sama. Hakiyongeraho Thomas Meunier na Kurzawa aba barasohokamo muri Isama. Hari abasore bivuga ko agomba kugurisha, harimo Juan Draxler. Uyu nguyu yahembwa umushahara wa $7 z'amayero ku mwaka net. Bikaba bivuga ko ikipe Arsenal iri kumushaka ndetse Arsenal yifuza kumutanga $25 z'amapaundi. Hari umusore witwa Ander Herrera nyuma kugiramo akavunagurika anahembwa ibifaranga bingana na $8 z'amayero ku mwaka. Uyu nawe barashaka gutandukana nawe, ni dossier agomba gukoraho. Hari indi dossier ya Alphonse Areola, ni umuzamu bari kwe mu ikipe ya Madrid, ariko uyu nguyu agomba kugaruka muri Isama. Uyu ni umuzamu udashaka kuba umuzamu wa kabiri kuri Navas, kandi Navas Paris Saint-Germain ntiyamurekura. Uyu agomba gusohoka mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Hari umuzamu batejwe n'ikipe ya Sevilla, Sergio Rico. Uyu nguyu nawe biravuga ko agomba kuva muri ikipe ya Paris Saint-Germain akagenda. Bagomba gushaka umuzamu wa kabiri w'umusimbura. Bivuga ko Pepe Reina ari umwe mu bazamu dossier Leonardo yiriho kureba ko yamuzana ku buntu akamubera umuzamu wa kabiri kuri Navas. Hari abana bo muri academy bagomba kwitabwaho.
hari umusore Arnaud Karimuendo akaba bavuga ko ari we waza agafata umwanya wa Choupo-Moting. Nukurindira tukareba. Hari umusore witwa Kouassi, uyu nguyu yamaze gutangaza kazanasohoka muri ikipe. Ni dossier yabaje abafana ikipe Paris Saint-Germain gutakaza uyu musore w'umuhanga cyane babonaga mu hakazoza kabisa mu myaka iza ko kubafasha kureba ko hari cyabamarira muri la defense yabo. Hari dossier y'umwana muto y'umuhanga witwa Adil Aushishe bikaba bivuga ko ari wasimbura Juan Draxler mu gihe Juan Draxler yagenda. Uyu ni dossier nayo yo kumuha garanti yo gukina imikino kugira ngo barebe ko bamugumana. Bitabaye ibyo umupeti nawe ari mu bazasohoka muri isama. Hari ugushaka umuntu uza kubafasha kuri gatatu ku ruhande rwa Juan Bernat, ntabwo yakina sezo wenyine. Bakaba barimo baragerageza kureba ko babona Alex Telles ni uri kuvugwa wakina kuri gatatu. Hari ukuza kusimbuza mu mediateri bagenda. Hari dossier uri kuvuga ni cyane ni Wifindidi, umusore ikipe ya Leicester City. Hari umuntu ugomba kuza kubafasha kuri kabiri. Ninde? Bikaba bivuga ko bari gushaka Nodi Mukiele, umusore w'ikipe ya Leipzig. Harimo kandi gushaka Ricardo Pereira w'ikipe ya Leicester City bakina kuri kabiri. Banarebaga no Youssef Attal w'ikipe ya Nice ndetse na Mauzic ukinira ikipe ngira ngo yaraziye mu Butaliyani. Aba bose bo bararebamo umwe waza gufasha kuri kabiri. Ni dossier agomba kwikira muri isama, afite akazi kenshi kanya ko gukora. Hari kureba Marquinhos, Kipembe ndetse na Diallo, kureba undi mu defenseur babongereramo. Kalidou Koulibaly Paris Saint-Germain kavuga ko ibifaranga itabirekura ahubwo iri kuri dossier ya Romagnoli kapiteni y'ikipe ya AC Milan. Nukurindira tukareba. Hagati mu kibuga kandi buretse Ndidi uri kuvugwamo harimo Savic na Thomas Partey bari kuvugwa. Aba nabo nukureba. Cavani kumusimbuza bikaba bivuga ko bakoresha Olivier Giroud ndetse na Kevin Gameiro. Izi nazo ni dossier agomba kurikirana. Guys, uyu mugabo Ronaldo akafite byinshi cyane byo gukora, nukurindira tukareba rero ikipe ya Paris Saint-Germain uburyo ari buze kuza kuba ayubaka. Uyu munsi kandi akaba ari anniversaire rero ya Jurgen Klopp ku myaka 53 kabisa. Uyu mugabo rero marareba ko yatwara igikombe cye cya 9 muri kariyeri ye kabisa. Akaba rero ari buze kubaterura shampiyona vuba hanga kabisa. Tumugati rero joyeux anniversaire ndetse n'abafana ba Liverpool bigurire kamwe. Rezamire Katifu zari kugira wa kabiri mwiza cyane.